wamanuwe cyangwa se uri mu gihe hari kuba imikino iza kuba iri kubera rimwe n'uno mukino w'ikipe ya Polisi bari ku ruhando mpuzamahanga. Twagira umukiza abo banuvuga ngo kubanza guhindura izo mpindura amatwi. Atasiyo, reka turebe Didier yinjira na offside yabaye, reka turebe Didier Pierre ya Rutaga, pase nziza, uburangare bwa defense ya Pierre guhagarara nabi, ishiga Didier udategushe cyane, pase ivuye kwa Rutaga Eric ahita yerekana ko ari rutayizamu uri buye byiza kandi ku myaka ye imbere he ubona ko ari gutanga icyizere, ari muri mwe mu rutayizamu abanyarwanda baza kuza kwitega mu myaka iri imbere. Akaba ari Mugisha Didier, umusore ukiri muto cyane ufunguye amazamu hakiri kare cyane kurana rw'ikipe ya Polisi nyuma yo guhagarara nabi kw'abadefanseri b'ikipe ya APR, ababwira ati shamburiya. Mugisha Didier aterekamo twanye nabi, reka bereka ko nono aho ndi kapiteni kandi ngomba kubemeza. Araje atarabukoresheje Pierre Marie ahagaze ateraga pire na chip uruguru kw'iburyo kuri tese ya poto. Polisi 2 APR ubusa. What a game, what a decision, what a hype. Hejuru cyane Polisi. Ikipe ya Polisi ikaba ihinduye amateka kuri stade bwa mbere bakinira ihindurirwa izina, ikaba ari Kigali Pere Stadium witwa Nshuti Dominique Savio unyuze muri ekipe ya APR. Arabwira ati ndabazi, arabwira ikipe ya APR ati amakosa mukoze reka tuyabakosoza igitego. Pase nziza cyane hariya, arahindukira nk'umukinnyi mukuru, nk'umukinnyi ufite experience, captain afata icyemezo, ari uburyo Pierre Marie ahagaze. Akramara shundura riungwa mu ndukiza ku nshuro ya mbere. APR kimwe Polisi 2, umukino wongera kugeza nkawugaruka inyuma cyane cyangwa se usubira rubisi kubera ko ekipe ya APR seze igitego cya mbere. Igitego navuga ko Kigali ikipe ya APR mu mukino mbere ko icyo cya mbere kirangira uno mukino n'umukino hejuru cyane Olivier. Igitego rero Kigali ikipe ya APR mu mukino biracyashoboka, umukino urafunguye, ibitego 2-1. Akaba ari Ishimwe Fiston utaragiriwe amahirwe yo kugira icyizere cyinshi cyane ngo abanzwemo mu kibuga ku ruhande rw'ikipe ya APR kuri Ben Musa, ariko yongeye kwiga ko byari bigenze n'umupira ni Plastic Adversaire yari igiye kwa Ombolenga Fitina akora control atera centre, Rihungu arasohoka. Kora gusohoka kwa Rihungu bitumye na Nshuti no satana kinanura mupira uko iyaguma mu izamu. Rihungu asohotse neza, iyaguma mu izamu Nshuti no yashobora kubrosa agapira akaba cyahita kura gusohoka bagasa n'abagongana hariya. Yari ko ari free yarabyashoboka kwa ibindi. Uvuga ngo ira timing yo gusohoka ibaye nziza ku isituma witwa Nshuti no sadakina umupira. Pascal Adversaire yarije kwa Ombolenga Fitina nziza cyane. Uvuye ku ruhande rw'iburyo uwitwa Oze agenda wenyine, defense izi ko barimo kurarira. Uwitwa Oze areba ko umuzamu Ishimwe Pierre Marie yasohotse agenda mukubita chip aramuroba kuri pomere poto. Polisi 3 APR 1. What a game, what a hype. Polisi hejuru cyane, amateka yamaze imyaka 11 yose adakorwa. Polisi itabona itsinzi imbere ikipe ya APR nyuma y'imyaka 11. Ni icyemezo gifashwe n'umuntu. Aha birasaba VAR, bongera badusubiriza inyuma kuri yabivuze.
ni icyemezo gifashwe n'umuntu. Aha birasaba VAR, aha birasaba VAR, bongera badusubiriza inyuma kuri yabivuze. Ikipe ya Polisi ibonye amanota 3 yeruka kubona umwaka wa 2012 imbere ikipe ya APR.